पाउसे द यमफम ओइबा मरोइबा पाउ खराब दे तौजरी एजुकेशन की लमदा ख्वाइदगी फजन पाउ इबा पाउमीदा मथंग चहीदगी मना पीरगनी देसाम लाकदोरिबा अनुबा सही लिसिंग अनि कुनमाथोय असिदा देसामना लमदा मसिगी हायर एजुकेशन दा अकनबा मियंग चंगबगा लोइनना एजुकेशन की लमदा इ पाउ इदुना मियामदा खंगनाबा ख्वाइदगी अफबा पाउमी अमदा लुपसिने अवार्ड पीबा हौरगनी अना देसाम की प्रेसिडेंट एंड एडिशन नबलाक थोखरे वाफम असि लुपसिना सिंदुना क्वा कैथे लेबा लुपसिगी ऑफिस दा पांगथोकबा मिड डे मीडिया फर्टिलिटी की थौरम दा हाइकिबने लुपसिना सिंदुना सही कोडिंग डिसेंबर 13 दा पांगथोकबा थौरम की सरुक अमा ओइना पांगथोकबा थौरम अदुदा एडिशन अमा खाताना हाइ देसामना लमदम असिदे हेक साफोंगलकपदगी ngasi फावदा एजुकेशन की लमदा अचौबा थौदांग क्या लौदुना लागले मधुकी मनुंग चदा लाकदोरिबा अनौबा सही असिदा देसामना स्टेट असिगे हायर एजुकेशन की मनुंग चलिबा कॉलेज सिंगे रेगुलर प्रिंसिपल लेट्रिबा अमदे यूनिवर्सिटी सिंगदा रेगुलर ओइबा वाइस चांसलर रेजिस्ट्रार सिंगबा लेट्रिबा कया असि लहिननबा होनरगने मणिपुर लेबा कॉलेज मगादा ITEP कोर्स हांगनबा कैबिनेटना वरेप लौखिबा अदुसु कुमसा लिसिंग अनि कुनमाथोइदगी सेशन हाउननबा अकनबा प्रेशर पिरगने अमरोमदा स्टेट असिदा लेबा डाइट अमदि बीएड कॉलेज सिंगदा हौजिक तोगान इशू गया लेरिबा असि लाकदोरिबा सही असिददि इशू सिंग लहनदनबा लुपसिना माइरोजिंग लोइनना होनरगने स्कूल एजुकेशन की ओइना लुपसिना चथदुना लाकबा मास रिफॉर्मेशन कैंपेन की अहमसुबा फेज अमदि अनि माइ पाकना पांगथोकतुना माइलोइसन कियागी अवार्ड पामें खतखरबा मथोंग कैंपेन असिगी अहमसुबा फेसु मथंगी सही असिदगी पाइखलगने स्टेट असिदा कोविड-19 ना मरम ओइदुना माइलोइसांग सिंग स्कूल सोटी थाखिबन माइरोइसिंग स्कूल कारक्तबा अरेंबदा मतम क्या निशा चाबगी चागी हेंगलगलिबा असि हंथनदबा लुपसिना निशागी मायुक्ता कैंपेन असिजु हेना कंसिलगने हाइरे अमरोमदा लाकदोरिबा अनौबा सही असिदगी हौरगा लुपसिना लमदमसिगी इ पाउगी थबक तौरिबसिंगदा अनौबा अवार्ड अमसु पीबा औरगने सोइख्रे लानख्रे हाइजबगी बहुत हेंदा करेम कथाइनरकबा कंटेम तवे KKDC थासिगी सेसेट कुनिथोइदा खुंट्राकपम केंद्रगी जुमनाम खुनौ लाइनिंगथौ पुथीबगी संगलेंदा BJP महिला मोर्चा इम्फाल ईस्ट की मियामगी ओइबा थौरम अमदा हाइंगांग केंद्रदगी ngaraangda खुंट्राकपम केंद्रदा लाकबा सोशल वर्कर ने आइजबा जुमनाम खुनौ मखालेका दिलैबा नोंथोंबम बॉय एलाइस राजेंद्र कौबा अमहना खुंट्राकपम केंद्र की मियाम सेदी संगनी फिरीबा लोइतना पुंसी मरिल अमदा लेरमले आइना फोंदोखेबा वाफम खुंट्राकपम केंद्र की मियाम बोलेबाक ममांगदे योन बने वाफम अदु हंदोकदबदि सेंगतोकदबनि आइना केंद्र असिगी मियाम अमदे तोगान लोकल क्लब बॉडी क्या तकसीलिंग चेरक राजेंद्रना मसागी असोब अदु याजदुना मियामदा सोइख्रे लानख्रे हाइजबकी महूर्त हेन करेम कथाइन पमानब मौद चलिबा था असिगी कुनमापन प्रिंट अमदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मरी लेनदबा वाफम क्या अमु फोंदोरकपसि केंद्र असिगी मियामबु उचित थवैदबनि हाइदा लौबगा लोइनना खुंट्राकपम केंद्र डेवलपमेंट कमिटीना अकनबा मौद कंडेम तवे ngasi sagulmangda leiba MLA लोकेश्वर की युमदा पांगथोकिबा पाउगी मेफम अमदा KKDC की एडवाइजर MK जीतना हाई केंद्र लाकपा बोइना ngasi सही 15 कुन की ममांगदा ओइरंबा अमसुंग हौजिक ओइरबा खुंट्राकपम केंद्र की मतंगदा करिगुंबा वाफम अमदा फोंदोकनबगी हक लेते वाफम असिदे खुंट्राकपम केंद्र की मियामना अमदि मणिपुर की मियामना बोइदगी हेना खंगे खुंट्राकपम केंद्र डेवलपमेंट कमिटीना अरोइबो ओइना बोइगी मफमदा तमनिंगबदे केंद्र असिगी मियामगी अफबा अहुंबा क्या तोरकबदा KKDC ना तराम ओगने अदुबो खबै खरा सादुना केंद्र की मियामबु खाइबुंग तानहन बसिलकपा थौसिल थौरांगदा KKDC ना खांगदुना लैरोइ हाइबसि निंगसिंग बिगदबने मासिगी मखादा KKDC ना अवाय अकुम तौनबसु पामदे मासिगी महुत्ता माना ngamba थाकता मियामगी थबक तौनसि आइना हाइजखे नकल अमरोमदा लाइगाकना पाइखतखिबा अमदि पाइखलकदबा थबक थौरमसिगी मतंगदा CM की वरोल लाकदबा चाहिददि लाइगाकसिना टूरिज्म दे हेना बिलिंग थमगने चीफ मिनिस्टर N Biren सही असिदा पाइखतखिबा थबकसिंग अमदि मखाताना पांगथोकदबा थबकसिंगी वरोल पिग्रे ngasi CM सेक्रेटरी ता पांगथोकिबा अनौबा सही की पाउजेल पीबा ओइना पाउमीसिंगा उनबगी थौरमदा CM Biren ना हाई 2013 की मार्च 15 मणिपुर BJP की सरकार लाखेबने सही मरी फरकदौरबा BJP सरकार मणिपुर मियाम की थबक क्या पांगथोखरे मणिपुर की मियाम खौरांग हाइजरकपा इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहनखे मापानदगी लाकपा मियोइसिंग परमानेंटली लेहनदबा मतम खरागी लेहनबा ngamle CAA भारत पोंबदा चटखरबसु ILP चनबा लमदमददि मसी चनरोय थौबल मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट सही क्या लोइबक अमतना कुंपुदुदा लाखिबनी अदुबो हंदक सही असिदा संकादुना मियामदा खुसिनबा ngamle ड्रेनेज दाम क्या सचानपुरदा क्रू साम चहुं कुनमंगा संगना सागदबा मेडिकल कॉलेज जात्रा उन्थुना 2012 की आहानबा फेस माहिरोय चाम तंबा यानरबा टेम्पररी ओइना
tamba hawanabagi khongthang lokhale Jenims ta mathang session dagi mairoi chama yankhai tamba yaragani crore chama kuntare rom changna triple IT sananaba haukhre crore chama kuntare rom changna triple IT sanaba haukhre Manipur gi naharol larikti haiba adubo thabak tawdan laiba jut lising taraga mathoirom da sentang piduna masagi pothok puthok an bagam khre singi jaga da SISG semduna haira semna baki atopa lamda thana thorang tawre self sustainable oina bagi thabak kya pakat pahure green revolution ki thabak haukre double cropping tawduna ground water amadi check dam saba haukre horticulture ki kuthang da production puthok pa haure Manipur ki law and order ki phibam ka hena phagat pangamle masi miyam adip amadi police persons ki mateng dagine nupi sing ki mayukta sathaba crime yang chendana ba akhanaba colding katuna thuna well satharaga marhal leiba dandi pi bangamle drug ki mayukta sathaba war on drug mai pak na changchen bangamle IFAC and a banking unit chingbo participation agreement ki kuthang da assets transfer to bayan khre International Financial Service Center Authority nagasi banking unit chingba taisel tunggi institute sing Bharat laiba Mioi sing abadi Bharat ke wangmat laiba Mioi sing da amadi akhoi dagi malem gi oina sakhanglaba standard risk participation agreement ama hekta ki khudang da asset transfer to bagi ayaba pikre participation agreement paring da asset transfer to haibasi hiram ka damaru oina trade finance ki lamda common oina sijinai Sigumba risk participation as a institution anigi marakta risk participation agreement koba standard document amaki makhada nakal anigi oiba yanaba ama oina paikale common standard risk participation agreement singi manungda ama hairagati Bankers Association for Finance and Trade na Chennba master risk participation agreement asine hariba thorang asine mapa lebakta leiba bank singi mahutta IFSC da BU singi Kodhang da mapan gi senthek ki assessing risk participation torok pada puning thawat kari haina thajari health minister na UK dagi India da pai gida ba flight sing January 3 phawar lep na ba khangan khre health ministry da civil aviation ki ministry da madam kharagi oina UK dagi India da Lakkadouri ba flight sing lagiba ising ani kun mathoi gi January 3 phawba matam kharagi oina lep na ba wafam tham khre hariba si director general of health services amasung National Task Force na punna phamkiba DGICMR amasung member NITI ayog na piba warol da sembane masi makhata na civil aviation na airi madude lisik ani kun mathoi gi January 3 ki matungda akanba section thorang amaki matung induna amukan na paina na leblak kane Union Health Secretary na State Pombada lagliba anoba sahigi thorong pangthokpada super spreader asi thengna ba akanba section thorong thamkhre hariba si DGIS amasung National Task Force tapunda phamkiba DGICMR amasung member health NITI ayokna piba warul dagi sembane masigi makhata na civil aviation na hairi madude lisik ani kun mathoi gi January 3 ki matungda akanba section thorang amagi matung induna amukan na pahan na baleblak kane atopa pau amadasu yanaba ama purakna banakal animak manglom da changsin badarkar oi Narendra Singh Tomar New Delhi gi Begyan Baban da Pangthoki par Laumi Singh Lup Singh Miho Singh Taruk Suba Tangka ki wari sanabada Agriculture ki Union Minister Narendra Singh Tomar Railway Je Commerce amasung Industry amasung Consumer Affairs ki Union Minister Piyush Goyal amasung Commerce amasung Industry ki Rajya Mantri Som Prakash Sarwaya khre Laumi Singh kudong chada basing ko kanaba sarkar na thabak paikhatle amasung yanaba ama puraknaba nakal animak manglom da changsin badarkar oi aina Laumi Lup Singh loseng pasing da Tomar da thajaba pikhe Hanagum MSP amasung mandigi thabak sik makha chathagani haina Tomar Laumi Singh Lup Singh da thajaba pikhe MSP gi ain amasemna ba amasung lau singo gi pothok singda MSP amasung kaithel gi mamal gi marakta khena ba leiriba asigi matang da Laumi Singh gi Lup Singh na takshile wafam sing committee amasem laba matungda yengchenna ba sinnagani aike farm law sing handokna ba Lawi Lup Singh na takshile ba asigi matang da minister na aike Laumi Singh gi jai fana ba wakal da sangvidhan gi oiba wafam sing yengchenna ba masisu committee amada sinnagane Air Quality Management Ordinance amasung Electricity Amendment Bill ki matangda Tomarna haike Laumi Singh gi Lup Singh na pamliba sing yare sarkar gi maikida aronba amata leiti amasung yana driba kudembak pokjen chengnaba waroisin porakpa pame Director gi service matam sangthoklabadi Erang Lakkadouri
Jawahar Nehru Institute of Medical Sciences JNIMS की डायरेक्टर TS भीमो की थबक्तगी पोथाबगी मतम असि सांगदोकपिदनबा चीफ मिनिस्टर द JNIMS की तोंगान तोंगान बलुप मंगादा तक्सिनख्रे महाकपो थबक्तगी पोथाबगी मतम असि सांगदोकलबदी JNIMS दा अकनबा खोंजंग चंगसिलकपा यारे हिरम असि की मतंग द टीचर एसोसिएशन JNIMS दा प्रेस द थदोरकबा सेरोन अमना हाई JNIMS की टीचर एसोसिएशन रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन Trained Nurses Association of India, Association for All Non-Teaching Staff amadi Students Association JNIMS ki apunba mifam amagasi pangthokre aire. Mifam aduda haukiba December 18 da pangthokiba cabinet mifamna masagi academic oiba sahi humtra khelaba haujik JNIMS ki director oiba Dr. TS Bhimo ki service tha taruk sangton ba lokhiba warib adu janing da utke sarabagi pau amada Real Madrid amasung ilche draw satkre Atletico Madrid na Getafe thoiduna table ki makok ta leire Spain ki makok thongba football league tournament La Liga ki league ke match singda Real Madrid amasung Elche goal among the draw satkre Atletico Madrid na Getafe amasono da thoiduna table ki makok ta leire Elche na jumbu oiduna Real Madrid ka sana ki league match asi hauruk pada Real Madrid ki sana roisingna ball hena paiduna goal chanchada ba khona rakhe sanabagi konchoba minute da Real Madrid ki sana Luka Modric na match ki anba goal chantuna jumbu team oriba Elche ki sanarosing na pressure pisinke Elche ki sanarosing akan ba mode attack chathaduna goal andhok na bokhona rakhrabasu Real Madrid ki defender sing na makhoi ki mathau masak khangna sanaba ngamkhibadagi anba half ki sanaba lochen khiba phawada goal chanba ki khudong chaba phangkhide Anisu bahab sanarakpa match ki yankhani thoisuba minute ta Elche na penalty ama phangki penalty kick adu team masigi sanaroi Fidel Saves na goal onthokduna amamam da manarakhe Makatana sanarakpada yumbu team oidba Elche ki sanarosing akan ba mongda attack chataduna lakna khrabasu goal onthokpagi khudong chaba phangkhide Maragasida class 10 amadi 12 ki examination May 3 dagi June 10 phawada pangthoklagani Chahe Asige Class Central Board of Secondary Education CBSE na lawba class 10 amadi 12 ki examination sing lakliba chahi 2019 ki May 3 dagi June 10 phawagi manungda pangthoklagani loinana examination sing asigi phal July 15 phawagi manungda lakthoklagani ane Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nisak na phangdokre Delhi da laiba mahaki office ta pangthokpa pawgi mifam amada mahakna hai pangthokadurba examination sing asigi routine da singba athuba matamda cbse.nic.in da phangalagani hariba examination ki routine asi class 10 amadi 12 ki tongan tongan da thokane Nagalamarom da Flyover da ki chongthaduna sokle Mioi ka badrak ki case amaga mari leinana Porompat police station nagasi NDNPS court da Puthokluraba abhaba Mioi ama ngasi Flyover da chongthaduna chenana bukhona ba da sokle nanthokdana chenana bukhona ruba Mioi adugi maming MD Samsar Khan Allies Samu sahini pumatoi suraba Mioi asi kairau awang lekai dagini aire arubida content sing asigi maroi ba pau khara asi pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi Yengbiri papana magpathagachari channel asin adomda kanarabadi subscribe tawbitribasina subscribe tawbiramu loinana like and share tawbasu kawbiganu punamakpu amukhanna thagachari